pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Parti ayu kayo alam ng sarkar. Handray menta ngilay irupa bayag ka sarkar kabamenta layalam ng parti NPP. Jagongta yamdan kaman ay kiway parti banlex din hakapos jok NPP. Dia yang berdasam badai kontrai jok NPP unlong ru trai haka sarkar Meghalaya. Dengang ipi kayo itu kejingkan talk, kejingkan no. Bagaimana negeri kisgi, kilami poki social media, ki YouTube, bagi om ke heading bahkan talk bahasa Melayu, yang pastor, bagi kelat benduai, bayo cinta bapang. Hendak om ipi kopai pa, baju kran ini kentien, berpenuan kam babha, bagi dong setri jong iu play, bagi ayang ini bencem nuksa naki. Hendak kumkin om yalam. Ngilong ibatlot, ada ipan yang jintuai naki, iyo ya kapo. Ada itu kapo bangatkan, ngong maju pandan mau, bagi pastor naki pada jongi, dijo hikai yangi, bangin duai suaban tia, ngin duai suaban ki, ngin duai suaban tray, ngin duai suaban ba. Bagajikran jong akong tangong, kalong kababahar jay nuksa, handai ngakran baong ngipai ba tenteng, ngiklat na banduai tenteng. Handai lapan idiot no hanabao bapa samlen upanram bokonto pastor kia bangja kan tuai kata kalau ngejengelam bakla daki katto kan neki political party kiba cimbentah ni ka election jangan slogan peram komiki tu kiba su tantu ingin jin pensawan na secengai ban penwan ban idiot pada dakawai kanti jangan slogan nong ipi kum kinong yalam na slogan nong iki nong yalam balang jongi lalu ki pada ki pastor, ki teman basan, ki rangpa balang, ki head ketikis, dan judan ki cingedai ki bacan, kali kalong ke babaklang, nama ke julong tumta, haka cingilai election jonga, lalu itu ipi kum ki nong yamam.